Menteri Katanar Kakot Kakia uba AL Hek ulah kentui kipat ba kiba pang na kiwe pat kijingpang bakim day bansalia banting banlej sikijaka sumar. Habakaran sikilat patay kubor Menteri ulah ongru ba kipat ba kide bantip syai ba kajaka sumar kiba pang COVID kadai la kajong bat kamday satya haju bat kiba shitam na kiwe pat kijingpang. Di mencipting di hospital, di tangga hospital kepada Jaka ban ai ke Sumar ya kini positive cases. Ya kini kini bapang. Gidon kami ke nurse, gidon kami ke doktor, gidon kami ke health workers ke ban ai ke Sumar iki. Ada gimdan ke hospital, ada gimdan ke doktor, ada gimdan ke nurse ke dogi, mana ban Sumar ya kidu ke ba hitam. Andam ke bayo positive. Gimde mencipting bandai hospital bagi di ban senia ya ki doktor dogi, ki nurse dogi, gidon Sumar jong ke hospital.